Madam, to me to pampers ne kwa ni nsuo. E de akwana makodware me ma no na me no mu nyina ede. Yada. Enti kwansi me gina na se me yam hye me enti kwa ne niama na me to wo ma me ne wo no. Me nsa we say ansom na de pem se me nkofie. Ti me kwa ne mpaboa hye me nyina aworo. Me hu bebia mata de kura no me yi a na me ne me brazier ne me pants na makati top one msa didimri kakọ mo so ano. Me koye ne de na nkwala no. So na hye. Hey, ni tia we mu no. Me koye na hye. Minim se no mo. Minim. Say me dru one sister. Minim. Ti me kwa na nkrofa so me mu. Iti ho no. Me koye na me ma no. De obewu kitwa na ochia no for 4 months. 2 weeks. Penino so 3 years. Monday na no sunya 3 years. And no ba no so 1.5. What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. Charlie, if you want to eat any food, you have to come to Osekum Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. if you are near, come on. No kind of said you are baby and a pabedidi. Wow, Shanamna. Well, your my dear BB and MBA. I had a 7 appear bedidi a viral. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And here, Johnny pay fee. Mumina mobile Johnny Park. Now, Hannah Johnny Papa walk. You were easily gone. Boundary road. Opposite the self-filling station. Ebusia for yeah Arusemesi ewo McCarthy down Bola Road last stop who report na dey esumo na ebusia for ye pa ye tete mu no na se wo ba tan ya ne mamiensa wahwero mo ya ewu ja hyehye to wo mo kiosk mu na ebusia for according to Nintendo ha en wo beto adekwa na woto a ebreja no eto kiosk mu na ebusafo se ofi kiosk mu eba ha se no according to enchemo yenya na se mritewa bi mu nti se na ba ye jatimi to mu de ebusafo na wo hwe kiosk bebi ewo ko bebi obeto ade store no ma se ekwan hyede enim se nti ebre no emusa too much se eja ebetimi ato store ni mu just say aye post say nyama kunkole ya obi entimi ante onsem kosi se nkola nia ehye nti before ye nhwe distance no any store beto ade no wo ye kono na ese before ye de ni di distance no echi efi ha call kiosk no emu ene ye kono I say oba time okoto ade wono anim se weja ne ma e dey go store mo ma dentine say according to store run no wo pentem nti kwan we su kra onam kra on shampaboa enti say ye hwe efi store okoto ade say wo hwe kwan na kwan na mu nwa like some 3 minutes walk be 3 minutes so 3 minutes cry 2 minutes cry betimi akwaba se busa for store yi kiosk yi ene si ho no kiosk a hye ene 20 efi ha course a store no sa distance ya wamu ene ma mi itimi fifie koduru ha ne mam yensa a hye yentimi anya bibia amfa ho so no krampo hu se eja to store no ampo no obi kra oben ho ehu agene ma no asem we de asem sebe say ye kwel mpo a ebusuafo mi bisa kwel so due mu na ehia eje break akra o obey so ye tete nsem no won yusu gas bidie en wo so ede ye ne duane enti say na waso eje DC store ni mu ana say kwel no nko ana kendo no nko na sim na atbi ede oye ne say dia bade ebusuafo aje wo no nko ene ne nyankopo na be kire de kwel so poten ewo kiosk ni mu a ne manu timi de metia wa bi ehye ya tese yentimi anya bibia anso ano mame me wakwa about the batuma GH so Yeah, mini. mame udi ni sen From Pama Margaret. from Poma Margaret okra din ye Akosia from Pama. me aba ya wa your office
ene nya ne ntie se arehusem bi esi ewo McCarthy Hill Bola Road last stop no mu ne di ekire a ya ba pie mu ha se na e ba ye no etietie mu no enkola miensa etimi ato na nan mu nse de okwan ya eye ja na se wo ba tan enim se osum egu ejem na so ni nyem no kire mu boye mu die na si ye dwada enumre no ni nyina ne se me ne me ma no ekọ mo so a ne ko didi enti enumre 7 na me ne nkwala no ekọ fie ti ekọ fie no me so kendo fanye ma de because eja share me so me dan yadamu na jame obata me bo me ma ho ban de nkwala no ekogu ede mo na me se ye won so se ba bia mko yi anajo obi nko na obi aba na me cha nkwala yi wo enene me tade ancestor no mko mo kire mo ba o so ujina hu kiosk no me dina de bia wo to ade no na me ni bo kiosk na o se kwan ni se de ni musa madam ti me to pampers ne kwa ni nsuo e de akwana makodware me ma no na me no mu nyina ede yada enti kwansi me dina na se me yam hye me enti kwa ne niam na me to wo ma me ne wo no me nsa we se ansom na de pem se me nkofie ti me kwa ne mpaboa e hye me nyina aworo me hu bebia mata de kura no me yi a na me ne me brazier ne me pants na McCarthy top one msa didimri ka ko mo so ano ti me kwa na nkrofa so me mu enti hono me kwa na me ma no de obewu awu kitwa na ochia no for 4 months 2 weeks peninu so 3 years mande na no no sunya 3 years na oba no so 1.5 kwa be man penine de Charles Frimpong koti oba no so de Suzy bo ama Frimpong na kitwa no so de Blessing Tachi Frimpong enti kitwa ne de mema mi no oba baako bema enti kitwa no mo rashide ne ko kwalebu no na son ne ho na aro ne enti o manya enti bia omode bibi be fe mama me ba no aba ne nkwam na me ba no nso isa oye nya media ti ma bra boy me boy asi nyina ayekwa me bla ne me mei de me mei na ma wiaso area obie nim se de me me mei tie obie nim so to ewie bo me no obie ni asem me ba ha na me ko mo so wa wa hu me ha obe hu mo so wa asa esoro so me ni obi a me ni di agro me ni TV me ni cylinder bibie ni wa me ye wa ebe ma me bi side esi na mama mpese me nti wase kakra wo free fie kokoto ade no ukodi nkomo wo bebi ana ipa cho esoro no store no ma me no kra wo no woni obi a woni ne ya danfo na ade a oton na on de otene store tu kwa no yi na wa ade abeto ade ama ma me no se nka me koye bibia eye ya masimo be ma na busuafo afamachi akwabisa ma me ne se ada se me ne be ma bi kogina ho ana me begina ho hwe TV mpo a onye dai onka mu a enu kura bi e wo mo nche no so abare ye ne na ne wa obeto ade one ne me ya na ede eba tinana oba no na o ma fa o mama no so obeto ade no no ko oja nkwala ne nko a ofie obi ani ho a obehwe wo mo nti ade na wo to no kura no wanye enema nti nema ni na ekuwe mo hwe tina te se kwa open waso e wodem kwa ne candle waso candle sada no table so waso si table no so obi si wote se enkwala no esu e wo store no me kwa ya ne de na nkwala no store na hye ni tia we mu no me kwa na hye minim se no minim se me dru won sister minim sister me ma no ma bro me ma no ma bro etime metime de me ma hye dem no me ku omo ame
Any o. Na me dey. Akosia. Bomu chem wetin fie say. Bacho menya 25 years. What 25? Unu wukunu untem te say. Bacho yentemo nye basa. Mutim wase boko. Na di ntina na wonu osabre na mpie akoto ade. Oh, and I'm saying me need pampers, me need nsuo. Nkwala no msore no nsuo. Da bi me bi sasa ade ntina na be ma no eni wo ebre a. Bacho okoya adwuma oni wadi biase. Oye adwuma oni wadi biase. Bacho okoya Tuesday ni 1 week. Ade abechama na nya 1 week na nkwala no. Ade otai tu kwa. Bacho me wo ye no foforo no e no start call. Ba o mu a no aba. Oka so nya 2 weeks a obeba. Nti 1 week no nya kasa ka 1 week ya. Kwade beba. Ejuma be no wo ye. Bacho emesi. Na won so ye ejuma be. Bacho me ton fruit. Akosia. Woni wo mo motimantem wo no mo wenchi bi woni obi. Bacho. Apart from Hano. Ni obi a ge oba akopɛ ene adrover fo ne alaji ne ma na amele ya bi na sister fo bi a omudura good morning o ma ne ho ti sen oba no ombe ko school sister bi a me ba ne no omo ma ko school ni omudura o ma ne ti sen ene no ma bo wedi ama kwadwo mo ho ye brothers fo bi am no amo bra sante omo keka ho nyina me obi apa omasem mesumi no obi ani asem se obi ni wasem a onpe oba nso asem ti me no obi ani asem no me ma no nso obi ape omasem omudidi kwa omuhye kwa e wa adofo nsem eti ni aba no madam because obi be say na wo kwa ba sesie yi a wo lucky odan na de na wo su se maybe obi betimi abe ye obone na akron ewudifo aba ye wono nso ebe nwura e wo ye bola eti se me kwa no obi nso fa machi no be fa nkwala no eno nso beye case foforo e de amame e be ka sa me ba me ne be ma bia hyehye ho de me ma no ama be ma no be ma kro de nkwala no e koton ati ase me nso me ti ai sister me to ma go ne me chale yellow yi eno ana me de ti adon fo na mama ta de ne mpakwa me de ahye me ni me ho hwe dross mpo raise oh, say me ya chiro. Me ni hwe timwana me self adofo. Say me enya bo apayo. Ena enya wudisem. Ena enya tinimodin. Ena enya ade a me no papa. Eye na me de ho amemnemfe. De aye nkwala nesa. Enti de aba no mama. Kosia. Asemi die. Asemi ya homite because kolan keten sa na mitia we mu pe kura no mo ntem sa age na me kan won 3 years 1.5 4 months 2 weeks me wo bobo awo ne ye tentem awo ne ban tentem tu e kwa nya family plan na makosha nka me sanyem ade won hihye wa wo won tutu me wa me nya bra wo machi na my wo sa wa na open sa na ko ba me de minimo e nyame no na ahihye me nya bla wo me machi na masanyem se bo so me miensa o se mienu kra na manyem e de afem na obi bisa say o kasa se media say wa unimu ho social na say de ntia because we say enensu wiasmu ayedin kakra ntia say o say won fa ehihye to awo ho so we metimi ahwe na bri yi mu no menya we adam me pa che o me no me nya obi a edra yede ye boy ho ban me nya ebi da na me nso mama adwi mu say ma woi me nya nya de enyem sese nti aba ko no mienu na toso me esa na me nso mi nkoyi nwu na se bibi koye me a be ma ne benya asem nti na me nso me hwe se ahukire mo anije mo arewo mo mewo akwara no ene kra
papa de ba na me de ba enyina na ya hwe ade Ono papa hia ye mfie dodo sen 4 years mutina ye 4 years ni mo ware e ba cha mo ware Kosia asemi si echi suade be ni wanya fimu e na die bi madam asem we asi ama me hu wi ase ma hu wi ase sen oh se afe na obra no me sa be sha obra no foforo ase se awo mu aware adwuma me sa afe na me part of form be boa me adwuma ye mu adwuma be boa me ene ba bi ametna de meti beto no na me sra do for so momoa me e wo me bia me de meti e beto ene adwuma semu na wukunu de na o ya fa ensemi o esi ye de na wa ka wo wa ha ba o mara esi ya na oba ye esi ye no e na o mo friend se omra tora hye anadwo no te bo be tu no wo Accra tene se yakọ police station makọ police station police for fast and for okala no omo nsem mo ye hwehwemu se yen sofie e pesika e de be ko se scan so kura no yen scan bi ne de ko hwe okala no mo chiwo se akoyesi kasem nti adofo ne adomfo aban muame ebi amede miti beto eduane amedie antade hyemu me mpabo ahyemu madwuma semu misra wo mo mahwere me maamiensa adofo muamiensa mintimi nsu se me kaze mi nsu sister awekwa mintimi nu ni komo no ento obi be kasa ade na obi a ne bewu a ye interview no what was na bibinyen mesu a mabre akosia mamisa o se hu nkwala nketo a ya die na ye e ka unse oh me wo mo a bibi anya me hu ya den me ana me wo a me ye me bibia me bisa se hu asem ni siwie no o nam na wani bo akola so hu akola omo no ma ntie ye pa die na eno na obekan bese me nsu ana se obese me nsire na me no nya de madam me fe me mano even be man dey want ne opani no sister me fa akra na me ban ese me ba me fa me ti me wo so bi bada na so a na me ra ho me no fu nyina me no fu nyina amrate no mo la be na o ba be num no fu a be ma me kokokra atome madam ise me ka se mesu a me mu ne me mfe ni na anya me amu akra me kra me fa ho e di ayare enye se bia me ti wono bibi ha mi o me dwene ho e didi ekra bu se se me yam me ni dinti ene ma company me yam sa ene koko wansi di kra no mentimi ene ko se mentimi ene kose kra we die kosia isi akwa mi masima men kan chobim mani nyemu yesi nyame na dema ono aso ena eje kwa enim sisi ano die na person fo abrabo enye ise ya ne de ahyase ne de menya ba bi di mitito ya ka me start adwuma na me ye no sa kakra metro aso nti menya obi obeso me mu se ya eno so nka meda ni pakurase yeyi nkola ne pie no hu omo ba cha na me nyina ho na nyina ho bi abrante ba ko ano waka mo se ohun se peni no ye fe ni sen kwajo na obutu 4 months no eso yes I no mo ka o so many way yes me mana yes mponchi a sabi o watoto na meja na broso na pai mi no bie ni ntokwa mi no bie ni asem ojo no oben keto ane pa na open asem pa o wa mu da ben o mu nyina da e no mu nyina da ben sa no mu nyina o mu da o mu ye
And now man for say say na obutu ni nua no so tumi say na as wo bo ne ho ban ono nti krampo na ni nua ketwa ne ntimi anhye sa so de na ne nsa na yese ya obutu one de eja no ero ne so akura teche de ati ase nke ya de ase ni mu ami ase onua na de a nke bia nyame beye ya dum na nka me baketwa no ati mi ati na nko eso ba mo wa okra de a nkwanti menye no na ama ni na ba ne sa madam kusi akosebim koso akosi bo number to jana asem ko ami hu se na menka no agye nsem for number to ja na si obi pese wonye wo moa bia wetimi afre wo so me ba cho esi an de me phone ani na dume de me chipo no ahye ma me phone mo enti wo number no obi pese wonya akosi a number be no fra na sabe kan ba cho ba eni mitini mo de Kampacho bo number no se obi pese wonya wo moa na wontimi fre wo so 0248 55 1366 0248 55 1366 0248 55 1366 Akosia wasemi wo gina so etufu abatan die na obeka edachem oh de me waka kire mi nuanom ma tan se misra omo kendo ne kwa no yen aja yeni baby a light wo yen ni gas na ya de sa niema no na tetale ho a ye de wo ewiase mu se oda kiosk mu se oda bonten se oda dan mu misra se nka ahweye na mo beye ewa meme de mu na mo de beye sua de amode atumo hofo e de afisa eniema ne unyani ba cho mi ni akitu eni odi wachi nisa ra osta ni ndi okon okay so omo so mu ye o fine mandofo na etwa me ho ahia omo nti nyame nti no mo teno se enuane dofo se sisters my sister mo mi bank mi be shia omo ene madam mi mo mi ensa eno osompa mi de so mo omo nti na ema omo sasem esi omo ampume se kasem esi obi anka ye basa de yanyo ni de wat na ye nchan de se bra be da ye nchan eso me ba no maji mo feso timofa asedama ma me foi na me shira omo ebeda wasim ebusia for akosia frempoma obofudi na me de bobim Margaret frempoma from Poma meswa Maggie Margaret frempoma akosia wono ene batan a ne mamiensa na no dwade ya numere be se 7:30 ojomo kakra so okoto ade aba on sign echi aba abhe ne ma no na se eja ato bebi a wo mo eda no amate se nkola miensa ne nia busuafo anka ba kumpo wo mo ato na nanom ewo ensie do na arosem ye nya echi no nanka ye kra de ne esu se ke beba no kra de se bebi oda no enye ba ne nya mu no tun se wo mo ben no asum no mu yie a wo metimi aboa ama ye ba ye tun se yes wo anwodin mu kakra enko yie but anwodin de nyame aye na dom bi ewo wo aye de abeto na ono so etimi ache ne nsem de ko ba ye na sana na dodo na ka se betima ban se ono na dream mu osusu bisa won se ono akle e wa se entimi emma se ono a se na one ne manete a odo ne ma obetena se susu ahyede se every way me say aye say ono krampo ayem hyehye to no so ebra woto ade a ode sign chi kwahwe ne ma no entimi ma se ono a betimi su ntim se otu sa na mon ba ni niam no ye say sign way nipa untimi hyehye ho untimi susu ho betimi hyehye okwan so a
wa drink kra ni so nanso na they say ehya wo ewienti esan na ato ye nua be ya akofa ne sa aba enti said wo de ne nsem no tu dwa no aboafo amohwe mo echichi ne bente moti yenka munua na ne ho aka ne mamiensa ekọ bebi obeda na ho ahye enti mwa bia senate bia de mu betimi bia ketwe bia ensa na mo de asom ye nua akosua no nso etimi ahye na brabo asefofo because bebi a wo feed ye ho enyosa but say e won kwan na ni da so wo nti obetimi ahye asefoforo ya so ne beso ne muntiness aboafo ready ye de dime mumre mu ema ye nua ba akosua frempoma na me di AC no wo share too much GH so but mo dey following on all the social media platforms so Instagram, Twitter so at too much GH _ Facebook too much GH mo nua ba mo somfo me dey ni nana ama owusu a ye be san edi What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. Sorry, aduane pa osenko aduane pa. If you want to eat any food, you have to come to Culinary. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Aduane ye kama. Upe local dishes aduane bia aduane pa bedidi. Wa o hwe nam na. Wele ye ma de bibia na bia diwo. Aha na Steven apia bedidi a ekọ viral no. I would order aduane you are bringing it right there at your doorstep. Enti aduane pe fie. Mum na mo be aduane pa. Na ha na aduane papa wo. Ye wo East Legon boundary road opposite the self-filling station.